Office Jong District Horticulture Officer West Giant Hills Jowai mentakas ngi kalapan ya ka Horticulture Exhibition 2021-22 hapo ke MIDH scheme hachut waku Indo Sport Hall kam Auditorium Jowai hakabau MDC ka Giant Hills Autonomous District Council uma auhai Andrew Shulai ulalong kum ukongsan ki marrep nadu ki jur ki sentiu ki so ki pai ki sebok rep ka ngap bat ki weidi ki blapan mi da ki nong rep bat ki kenhun society na ki leng ki jaka jong district ki lawan poi ha kani ki exhibition kum kalat ban panya yo ha ka jingere ye the de ki ha kani ge singi lapan long ye ka jingalang blapan ya da uma meban pikir kharbuli farm manager KVK la yo ru ye ka jingkren pdyang sobha da ka kong RK Bla District Horticulture Officer West Giant Hill District haga jinga don langki officer na katnat karep karyang bat ki wei de ki brasha khot sngoba na kalyang jong uma AA Shulai haba ajing kren kumu kongsan ulapun pawi ka jingero ya ka office jong katnat jong karep karyang kabal shim ye kane ke benta ban ailat ye ki nongrep ka district e bakin pen paw purthei ya ki mar rep ki balami na ka jing treshi tom jongki ulapan shlori ki nongrep gathan bakin trei ye kane ka kam document same bas ngau sar namar ki nongrep ki dei ki nong penda bam ha kalyang ka koi ka khia ban light na ka jing pang kamet ula ong ru badi men penmi ye gitu ki jing bam ten rai ki bajum len ban bam bha ha ki por man shwa baki long ki babha bat ki bedon kam da ka jing trei lang hapdeng jong ka sarkar lang ba katnat ka rep karyang bat ki nongrep ka district Uma Shulai ukermen bahkan ni kendang la shushu ban penbha ya karukom rep katkum ka jukstan ba menca kiwei pat ki bla ajing kren ha kan ngi ki kintop ya u Dr. I Kijam District Animal Husbandry and Veterinary Officer West Giant Hill District Uma D Lengdo Horticulture Development Officer West Giant Hill District Madi Parbat District Agriculture Officer West Giant Hill District Kibla penpau ya kejinkmen ban penlong ya kum kani ke exhibition na ka benta ki nong rep la yo ru ya ki kintin ai khublei na u RDJ Phileu Assistant Director of Horticulture Marketing West Giant Hill District hadin kani ke program kala don ru ko jing a ji kai kumno ban rep tet but I jing batai daka kong RW Rangat Horticulture Development Officer Lasken but la don ru ke jing sam kusnam Shaki nong rep tengah step wa pencelur di urok ki wa abgani kam yo pre bi ni kam bi dai sin was nyau sorong wa ini benda iwan rai dalam iwan rai ini nyat ngat ka jin bam ti ha ka hal kam bam ti yo ini lok ki jor dai check ki ya ke vitamin su biang to do ha ki the next step kama de pedang ini kama encourage langi pi album ini cukup kat ni rap ayo rap agar age yang ngau cepo macam ni rap ya kami pembangun dia yang hebat ini ngau jual ayo rap ya tetap yang ayo rap guna ini serta guna rap guna ini sesuatu terkom tidak kiat rap tak ni ayo rap ya dan boleh lepas itu coba cuba ayo guna tidak makan demi berharap yang akan dapat BMI. Dan next step ini ka jiro yang department urologi bagi organize yang ni ka exhibition. Wena dengan mana wa albo ya ka jintu wa yo ni por kamu datang ni ki sehat dalam ni dibikar orang lain ko ki teknologi la tangbon ni kamu doktor yang jam tadi sedang fokus organic farming dari teknologi nang poi por nang improve pemahaman itu mereka dengan skema ada cerita yang di Jowai yang ini di poi department di officers department pi kamu orang bilang yo man pick up to date tahu di thot cerita di seluruh ini legally dengan skema ada legally yang wan VIP kira batai kaman pemahaman yang ada kerjaan yang di program dan ini step itu belajar sini nyorohi kamu orang ni wan hari ini yang kuat kami message buat baby wa pi
Ham pen now down the table one day. Good move. P to open biang pendak yang ketika itu semua. Now strong yang kami P. Kerana apa? Let them be kami orang tumun terjadi P. Eskema. Let them be Hebrew ulam we yang mendapat ni menjadi umat mirna. Jika bahasa ni jika cina yang mendapat yang ini adalah satu kia. Aku bilang P kami kami kita rep. Toman P was now so long yang kami. Hari ini kecukat ni kat ni tan agak cukup orang yang kenyang pun COVID ni. Ile orang ibu sa atak ibu kenyang orang lagi. Orang irap benar ibu sistem yang itu ibu. Handrai free iurat. Orang ini itip lagi kan? Kamu tiga orang yang kami. Jadi le tip lagi kami nak rap kiwa. Nak support jadi orang ini training. Kamu bisa so itu pada kami kita ga. Ni yang kiwa lepas orang kami. Kalau organic farming nanti tidak mengganti yang sebab MC SRS ni kawan kita gomat sikit dua, gomat kawan tak ia cekik. Hawas sikit, nanti cekik kita start scientist, peneliti kita per kita pensmat head yang jentuh ngopi, yang smart yang dah, yang head dor hayam, yang kia kilo, 100 piece kita cekik dia begitu, MG kita side effect. Waktu itu saya lagi pada bami itu ki, jibam itu yang kita ini organik, ki kerja, nutrisi kerja, Jowai lagi ku yang kita saya yang ini, mana bami dia kata kali pun. Nanti dah kan ni dia dah sorkan dia tu dah terter. Kamu lupa siapa tu? Kamu lupa ni yang sebab tu Jowai. Jadi kini sebab baik ada program bahagian ini lembaga ini, lembaga tenaga organik office le, ada last month. Dalam bagi kami jingli kamu yang ini cedin, ia kuni ia lekat ia demi permi lagi, penepkam ia jentung penhep besar jentung lembaga ini sebab yang ini, siang embassy kamu ini kamu kiwa, ia timan kampus ia kami itu lagi organik farming.